Play PUA, the sing yang supaya pi sekane ke amen faithful and true channel but sekane ke apologetic pateng. But sekane ke singiru man ke episode jong kene ke apologetic pateng dan arteli kimat kiba marbut ya keba ngi jubab ya ki jingken tho lane ki objection jong ki protestant. Pada kene ke singi ngidon ya kajing ya day bat ujisu kajing im ujung ujisu kajing lek jung ujisu ban pen im yangi pada ke kepala khot yangi iwe pe iwe ru kumau ujisu hiru lakhot yangi bangin lek bangin im kumau berkata kade kane kebaning kong syua bangin lek cakmat ngap yang subhaya bar khot ikitu kibansa komen berkibansa sengap ya kene ka video kiba pilak bat tu dah kumno ru kata kamdon jingeper anrei ke kiba ai na kene ka channel kolong tang ban batai ya ka jing sisha kene ka Bible apologetic kiba pensyong nurim halor ke Bible but namar babun ki ong hangno kata la tho ha Bible but de na kene ka daw ni ai ya kene ka jingkren kepada ban pensyong nongrim ya ke jubab halor ke Bible ya ki jing sengau tu bakala anam doong kade ke jing objection kade ke jing sengau tu bakala namar ba syak batai bakala syak batai syapar nak ke ba daiban batai kanang ba kitu namar ba kitu ki ba batai kitu ki theologian ki ba batai ki kwa ban penpriang ya ke ba ki kwa ban im light na ke jing sisha itu ngene yai no syakmat dia kata ke jing objek ane kata ke jing kren kentok berke jing bom skutu jong ki protestan kalong kane ki jing jenjar jongi lane ki jing syak sitom jongi kim don jing ya dei but ki jong ujisu kumno ngin la ban penrap ha ke jing kenya lane ka sacrifice jong ukris nalor kata ngitip ba ulai syak sitom kenang bangin om hab ban syak si tom syu kan ong beng sisin kini kajing objection ke jing sung tu bakala kolong kani kajing syak si tom ke jing jenjar jongi kam don jing ya day but ki jing syak si tom ki jong ujisu baki ong kene ba ni mla syu ban benrap biang ya ke ba ujisu uladep kenya uladep syak si tom nalor kata yitip ba ulah syak sitom kenang ba ingin om hab ban syak sitom kata kade kejing skutu jongki dingin jubab ya kane hakane kerkom kijing jenjar ka bakoi bat ka badon jing yo nong rengkat bat nakabanta ukris kalong kamat ka pau bah haka jutang ka batemai ke testament ke batemai. Apostol Paul unget bagi jingjenjar jong uhi ha kerkom ke bapala bat ke ngimla ban sengutu pura kilalong kibalaya penjaso bat ki jingjenjar jong ujisu nakabanta ki weipat bat ba kila bandon kabor jinga side nakabanta ki wei kumba ke jing duai ka don ka Bible ka ai ya shibun ki saki kum kine yung ong biang sisin ba ki jing shashitom ki ba kat kum ke jing batai jong u apostol Paul kalong pat ka don ya ka bor jing aside na ka banta jong ki wei kumba ke jing duai ka don tungin page mentai ya kita ki dekat Bible ki ba patai bat ki bala ai yangi siapang kane kamat kebaning kong kasiti baar jong Paulus syaki korin kalong ka pasau dekat sipo kan pule nak bantai jong pi lenter tait ngikit ha ki met jongi ya ke jing sayap ujisu kenang ba endup pen pau hakimet jengiru ya kajing im ujisu
kumnongin pen pau hakamet jungi ke jing im jung Jisu wang Paulus lenter tait ngikit hakimet jungi ya ke jing sya yap jong Jisu kenang ba endup pen pau hakimet jungi ru ya ke jing im jong Jisu te ngim don kaman sya sitam namar pau Jisu la sya sitam na kapantai jungi Paul wang em te sekoi pat ke dekat kasiti Paulus hi sya ki Galatia kalau nong ke baar dekat arpau yanga lasa nar penalang bat ukris sengau yanga lasa nar penalang bat ukris bat ke jing im banga im mentah kamlong ke jonga ukris u im hanga ngadang im kumu breu Henry kalong ke jing im jong ke jinget hau kun ublai ubala yanga bat ubala IT yala de nak bentai jonga sakoi pat kasiti jong Paulus kasiti seki Filipi kalong ke baar khot khadnyo ula thoi seki wat lada ya ke jing im jonga en suj halor ke jing knya jong ke jinget jong pi ngas ngeu ba ya kata ngeu ngas ngeu ba ya kata pat ngasat kemen ringkat bat pi barok terkebut hang ni jumut hang ni mut ba kita ki pai drunget ki jong u Paulus ki sa sitam nakadau jong ke jinget jong ki te wang ngas ngeu ba ladaya ke jing im jonga en sut halor ke jing knya jong ke jinget jong pi mu le ke jing im jong une u apostol Paulus lada en pensitom ya uru rekat ber ke jinget bagi kini ki Kristana Filipi ki don pat nak bentai jong ki wong kata kapen su bahaya nga ngasat kemen rengkat pat pi baro di kemut u ong kumne ke jing ong kumut ba lada kini ki Kristana Filipi ki saksi tom na kapanta ke jinget pat ya uru la paring lem sya kata ke jing saksi tom jong kita kinong Filipi ki Kristana Filipi wong kata kapan sungbaha ya mengasat kemen rengkat bat pi barak ulong tasagui pat kasiti sege Filipi kawai pat kalenong ke belai dekat pra bat sepau dekat ar ngir pulai sua ke ba pra dekat ke ba pra lanyau ngalanyau yaki aka barok ki bomlar kam na kapanta ke jing tip bakodor tam ya utrai jonga uji sukris na kapanta jong u ngaladu no yaki aka barok ngalanyau yaki barok tangkum ke senrum kenang ba ukris undup long ke spa jonga pi la ino no yaki aka barok khot ngaladu no yaki aka barok nakabanta u Jisu nakabang try Jisu Kris ngalanyau yaki barok tangkum ke senrum kenang ba ukris undup long ke spa jonga kemut wala da ngisa sitom ngisa kini ilo di keke berkhoi jing don jing em jongi ki baha ka pertei Henry yo Kris tengim du wong kumno Paulus pa Kris undup long ka spa jonga mula dangi snok redin ha keke jong kan ke pertei kemut kan don ka we ke jing long ke jongi ba ha pangi ksok ha keke jong ka pertei ngin sadu no ya Kris ka spa jong Kris kin sadu rela ngidu ya ki berkhoj pada jong ka pertai yang sayo ka spa jong Kris po Kris untuk long ka spa jong wong Paulus nang ta ngi peteng na khot po du khat ar ngakwa ban itu ya Kris ngakwa ban itu ya Kris pada ka bor jong ke jing mi pat jong kumjuru ban yo bentah ke jing sa si tom jong sengau u Paulus lei uang bang ngakwa ban sa si tom ngakwa ban sa si tom kerang bandu yo bentah ke jing sa si tom jong Jisu dak ba ya srim ya kanuksa jong ke jing yap jong kumta ngakermen bangan laban poi sya ke jing mi pat nak ki bayap ngam ong bangala job ne bangalong ubajanai ngadang tur sya prang ban yo bat ya ka buskit kumbau Kris Jisu ula yobat yang halade
Kay pangisu tu nak ni kajing thok jong u Paulus apostol. Kalong ba ngindup yo ya ka buskit habneng tang lada ngi saksi tom lang bat u Kris. Tang lada ngi saksi tom lang bat u Kris. Lain nang ta nginom yo buskit habneng. Sekwepat ka siti cia kinong Kolose. Kalong kebanikong kot arpusau u thok kumne. Mentanga kemen hakajing saksi tom jong anak kabanta jong pi. Pej, nak banta jong kiwei usyak sitom. Hakadok jonga ngapen biang ya kabaduna kajing sak sitom ukris nak banta kamet jong u kabalang. Mut nak banta kabalang maru jisu lalet kiu no isabeneng. Menta ki apostol kidon udang ni apostol Paul udon. Maru jisu im syu ha pertei. Mangi ba im ka pertei. Di nak banta ki para banget ki para beriu ki pedang don matah pertei Jisu unum syak sitom syu di mangi ki Kristan bangin syak sitom mangi ki balong ki nong yalam ki lengdok soblei ki bishop ki balde beran hakajong ki apostol kawan lam syata kene kajing thok jong une u Paulus hakadok jonga ngapen biang ye kabaduna hakajing syak sitom u Kris nak kapenta kamet jong u kapalang relese kata kajubab keempat pensenguhun ya ki perlok Protestan jungi pat kidang kentok lene kita ban ong biang lene kila ban dang don biang sakene pat kajing sutu bakla lese u Paul ula don ka kam kerpang special mission ban syak sitom Henry kata kamut bangi barok ngidei ban long kumta u Paul udai breu ubakut badu apostol Om barok yang ngilah syakot ban buat ya kenuksa jong u hakajing sak sitom pat kajing long martir. Kata kami ada ibat kajing it ublay yangi. Kata kedeka kajing jubab ya kajing jubab ba meneh khamat. Jong kini ki parlok ki bam sung thu bha ya ka Bible. Ti kumta ka jubab ya kene kalong. Henry kalong mar khongpong. U apostol Paul bat kiwei pat kihikai bangiru ngidei ban priang ya gijing jenjar na kabanta ukuris kum na kabanta kabajujia bat kabala kemilenti hakajing im Kristan hakawe kajing thok kabakrau uthok bangila ban long kinang yo ban talang bat ukris tang lada ngi syak sitom rengkat bat u kenang ba en pendon burom ru yangi rengkat bat u Yang pej kini hakisti sekinang rum kalau ngapa prat kot kat niau bat kat lai bat kat pra uang ru bangi kemen ru haki jing jenjar namar kiwan ra ya kejing yaisa kejing yaine hakajing long bat kejing kermen yang pulih kini hakasti sekinang rum kalau ngapa san kot lai bat sao ngisem kini kitian ngi kemen ru haki jing jenjar Syusyuk, ujisu hi ulah hikai bangi day ban senguk kemen habai syak ban ben nakabanta kahok naba kabainong jong pi habeneng kalong kabakrau. Temenengi iya kejing ong jong u apostol Paul mentak kini kitin jong Jisu hi. Na gospel ko Matius kalong kabasan kat sipo bat kat ar. Ban syak ban ben nakabanta kahok Wat kot kat arkong nabaka bainong jong pi hapeneng kalong kabakra. U Paul, apostol Paul ulah hikai bangi day ban syasitom nakabenta jong u Jisu. Siti seki Filipi long banikong kot arp kenai bangin syasitom nakabenta jong Jisu. Nang ta susu ban kitlem ya kajing sitom kabaka gospel katawa. Kene kede nak siti baar sya Timothy kalong kebaningkong ke dekat pra. Paladai ngilaya yap lang bat u nginya im lang ru. Aku juk siti sya Timothy kalong baar kot katwe. Ladai ngilaya yap lang bat u nginya im lang ru. Sisya umaham ba kini kijing jenjar. Mana ta umaham u Paulus. Ba kini kijing jenjar kinwan walada ngimon neem namar Baro ki bakwa ban imru blay hau Jisu Kris len hau Kris Jisu kin syaban ben u ong len u thok u apostol Paul
Kasih baar si Timotius kalong kebalai dekat khatar. Barok kibakwa ban imriu blay hau Kris Jisu kin sya ban ben. Ti pin ong kumno habakum ta. Paulus ong kum ta te. Ti mau hiru ulah ti bahaya ka jing jenjar. Hakasi ti baar si ki korin kalong khatar khat pau ulah thok kum ne. Si baar si ki korin kalong khatar khat pau thok kum ne. Ngahun bar ka jing telot. Ka jing sya le ben. Kajing sipa, kijing ban ben, bat kijing na kabenta ukris. Namar habang ngau telot, hang taken nga klain. Kasi ti baar, sa kinong korin kalong kuba khatar khat sipau. Bat ukenturu, hakasi ti benikong sa ki Kristan Thessalonika kalong kubalai khat kubalai. Yo don mano-mano bapen kulmar jemut dakini kijing jenjar. Fiti bah, makane kalong kanusip jongi. Kaya kata kanusip, pansya jenjar. Kumki Kristan, pansya jenjar. Mabanlong Kristan, don bet kiban pensitom, don bet kiban ban ben. Kawaipat kadekot kebas kutenat, kapensyai bah, ia kejihikai jong Apostol Paul. Kasi tiba ars ki korin, kalau nong kebanikong dekot san hadu nyau, dengan pulen dengan petajung pi. Kumbang ngila yok bentar sikadai hak jing sak sitom ukris. Ngin sa yok bentar ukerhai lang bau ukris hak jing pentengen jong u. Ladang ngila sak sitom kata kalong ba en pen ba endup pen singain ba endup pen im yapi. Ladang yok jing pentengen kalong ba endup pentengen yapiru. Kenang ba pindup la ban syak yakiju ke jing jenjar ki bangi syak. Ka jing kermen nak kebentajungi kalong kepas kem. Namar ngitip ba kumba piyo ya kiju ki jing sitom pinyo bentaru ya kaju kajing pentingan. Petrus berkuat du lahikai ya kaju kajing hikai. Kasi benikong Petrus kalong kepasau kot iway kot kat ar bat kat lai bat kot kepak handriu. Tingin pulih. Ukris ulah syasitom hakadok. Namar kata atau penkelanyi lede hakaju kejengmut. Haba ubriu ulah syasitom hakadok ulah keno iya kapop. Bet nang ning yo jikai dakumne. Haba ubriu ulah syasitom hakadok ulah keno iya kapop. Kot kat ar kat layu peteng. Ko ba wat sengolengo ba ka jing tenju ke bakum ka ding kan wanja hapedeng jongpi ka jing tenju ke bakum ka ding kan wanja hapedeng jongpi kalong ka jing tenju ya pi handrei kam dei kum ka ke bakhala to sengo kemen penban ba piyo bentalem ha ka jing sa sitom ukris anda ka pau ka buram jengu pin sa syat kemen kerhai kat kan riupat Henry lada uno usah sitom ba ulong Kristan dei dalele ban sngeu le rain sngeu Henry lada uno usah sitom ba ulong Kristan dei dalele ban sngeu le rain udei penban ban pendon burom ya ublei ba udon ya kata ka kerteng Kristan kumta ka Bible kai syai pakai jing jenjar ka jing syasitom kalong ka benta ka bal khmi lenti hakai jing im jong ki Kristan kam dei tang na ka benta jong ki ru khuj ne ki briu ki bakrau hakai jing nge bun ki briu ki syam sitom ban pediang ya kane ka jing hikai kumta bun sin kila penduna ni kila le bom su nyau yaka Henry omla ban len baka dei kamat kapa bun sin bah haka Bible. Te une u John Henry Newman la thok kumne. Ni baro ni sa sitom haka nakabenta jong kiwepat. Pat ngiyo jingarap na ki jing jenjar jong kiwe. Nomor ubriu ju yang marwe hangne. Wat lasai un yang marwe hakamaru blei
Henry hangne hapertei ulong ubenta jong ke imlang ke salang bat uyat syaprang syalayeng ke bom jukut kum uwei na ka kenhun ke babun John Henry Newman matau don ulong Usain John Henry Newman but une ningkong umsyam la dei u Katolik but kumangal ong ne habas dang abangi pule ya ki kepada jong kapas tang du jong ka niam bat kabalang Kristen ngin sasengek ban long Protestan ngin sakalalong ki Katolik de une de way de komen ko para to same kini ki video syaki parlok ki jong pi but to ai ba kini ki jing si sya bat kabadon ha ka Bible kabam siam la thau na we pat bahkan ben sengutu ben ngam ngaduai ba sem ba khoi pensyai ke jengmut jeng perkhat jong pi ki pas ngap yanga ki badon ya ke jing duna jong ke jing skutu ya ke ke para tho ka Bible da ki apostol ki jong Jisu dengan men ke para to ai ba kata ke ba apostol Paul hikai kalong ka ba syai ke jengmut jeng perkhat jongi lamba ke bor jong sem ba khoi pat enda nganget scam pa anda sim bakoi anda pila priang ya kajing pensyai jong sim bakoi jong kajing sisa sim bakoi jong kajing sisa 6% pin saklalong baik Katolik amde bangakop bat ngasarong niam kata kade kajing sisa sawat keli pej ya ki video jong ki wepat ki pastor belakala Katolik na ki balang paper ki weipat ki niam ki balak lalong Katolik balai so wat pila pan wat kedan ha YouTube pila pan page di komen ko para kene kede ke ba ngaru ngaong ha kene ka video ya kata keju di kublesibun ya ka por jong pi